kitabu 11 babu en kamulakhasul fiqh. Bismillahir rahmanir rahim. Deftere nde hendo yewten al mawarid fi ndondiji ni. Babu en on no yewten fi tasarrufatil maridi fi dépensugol yiltindirgol ferlusugol nawnu ɗon al maliyati jawdi makko ndi. Halatu siha al hali mo neɗɗo selli tuhtalafu hino lutondiri an halatil maradi e sa'i mo o nawni on wona gotum min hayth nufudi immorde e nokku si'ingol awaliguy gollitirgol tasarrufatil insani ferlisagol neɗɗon fi mali ka jawdi makko hakkunde ka o selli ɗon e ka o nawni ɗon fi hududi shari'i hino waɗa e nder kerol sharia on wa rushdi e pewal ngal bi mana no on tigi ferlisirta noon jawdi makko nin ka wuri ɗon imo waɗana kerol o wata ferlisirdundi noon ka o nawni ɗon min gayri istidraki alayhi immorde ko alda e heftugol makko e muɗum. والصدقة صدقة في هذه الحالة أو الحالي كأنوني دو أفضل بري مؤيده من الصدقة دي والصدقة صدقة في هذه الحالة أو الحالي أفضل بري مؤيده من الصدقة صدقة في حالة المريض كالحالي كأنوني دو kangal on tigi okkitiri kaw selli ɗon ken baraji ɗi no ɗuuɗi ɓuri ka o non ɗon par ce que no gasa ka o non ɗo ko ɓaawo andi o maaya joni komo hulde non okkitira ma desa ko no okkitirde na hay faale baraji ko añangol ronoɓe ɓen ko fiita ɓe heɓu ɗum ɗon fof no ara eɗen dame ɗon fof goy waasama ajiran ko ɗum ɓuri mawnude yoddi okkitirgol ngol ka selli ɗo قال الله تعالى الله تدون دالو أنفقوا إتسرك مما رزقناكم يمردكم من أرزقكم من قبل أن يأتيكم أدي أرد أحدكم قدام الموت ما يدري فيقول يا رب جومي لولا أخرتني هن نتنا نالا إلى أجل إلى أجل قريب باتنقال فأصدق متسرك وأكون ملات من الصالحين جاء المجيبه ولن يؤخر الله نتنا نفسا ومكي إذا جاء ساري أجلها لجل مكيون والله خبير بما تعملون. وفي الصحيحين نارك بخاري كمسلم أن النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت من لندن أي الصدقة أفضل صدقة جين فكون مرمؤيده قال بماك أنت صدقة كنت إتتا صدقة وأنت صحيح شحيح كنت إتتا صدقة هري دسلي هدا ريرة أني كدي كو إتداكم لمانا هري دسلي كن هدا هاتون جين إكو إتداكم كدي كونكو إتدا لمانا ko hunde nde gasata naftorde antiki tigi nde hanuɗa ñamude nde hanuɗa ɓornade ƴettande okka goɗɗo ta'ammalu wana bi mana ka taskagol ngalungo wa takhsha al-faqri e ka hulugol basangal wala tuhmal welsinde taki hatta idha balagatil hulqum hasi tayoni wonki kin hewti kalon ko yere on tigi okkitira donno qultu mi innani li fulan wonande kaari yo kada wononi wagad kana li fulan gomdi latani ke kaari yo e ka qultu mi inni mi wi'a li fulan kada kaari no mari tel wagad kana li fulan gomdi latani ke kadi kaari yo wal maradu nawna arda yan qasimu hinde sendo ila gismain faade pekke didi awalan maradun ko nawnare ghayru mukhawifin harana hulbinde nawnu tun seeda ay la yakhafu tawahulaka minhu imurde makko al mautu may gongol enden nawnare don fil aadati ka aada mana ka aada goddo si inni durmano nangimo ma hore no musude moni seeda ma nyaabano nangimo ka aada ma nyi'e no musude mo hay fi kala no musi kono ka aada dum do wowa warde masalan hay se yi ka wari kon awa duudale goy ko waji darsin wa musugol nyire wa aynin ma musugol yitere wa sada'in ma musu hore yasirun harako seeda fadal qasm de sendore do min al maradi modde nawnare yakunu lato tasarruful maridi ferli sagol nawno don fi jawdi makko ni lazima no waddi hino wayi wakata kat tasarrufi wa no ferli sagol makko asahi ka selli don baraji din no fota watasihu no selli atiyatu dokke makko de min jami'i mali e dennagal jawdi makko ni fop mo ni okkiti goddo jawdi mum ni fo e fi kun nawna hum don haray no selli won woniri so okkiti jawdi makko ni fo kaw selli don no selli wala tatawwara ila maradin si tawi non taggondiri yehi jokkondiri don ha faade nawnare mo khawifin hulbinde walaw tatawwara hay stayi taggondiru yi don non jokkondiri ila maradin mo khawifin ha wonto e nawnare hulbininde wa mata min o mayi e mayre kono ma dama hari
nden non sikkano ka waray haray dokkal ngal no selli itibaran haray ko taskete dum bi hali al hali makko halal atiya ka al hali ka okki don darete wona al hali mo maayi on e mudum hande ma al hali ka nawnare nden tiidi do hande لأنه سبقان في حال الأطية عند الهالك أكنوتهم فيه كم يسوي هاري من ياور كلا ثانيا نونار دمرندم مرض مخوف كنونار هول بند يمنعو إنه هذا أن يتوقع يمنع بمعنى بمعنى معنى أنه نونار ده يتوقع هنا ينا منه إمير الموت ميد عادة كعادة ريدي دم دوكين دكاري ريدو كاري دو هنا بومبي reedu ndum hino muusude bandu no fo no muusude wala wawdi mimminade e ko nantaren do ka aada ko nawnare nde libayde goddo e mayde hino sella non kadi fa in tabarra'at al marid andeno diggugol nawnu don fi hadal marad ende do nawnare wa atayahu e dokke makko den fop tanvidu de si inte de gollitirte min sulusatin imurde tatabal haysi o selli e mayre kono sellata ka o kitira jawdi makko ni fo laami ra'sul mal wona jawdi makko ni fo sellata ka o kitira don buri tatabal fa in kanat haystay woni latke fi hududi sulusi ender kerol tatabongol fama duna ma ko tata hewta tatabangal nafidat ara dum don mo way si inde mo way kontinde legoy ender dokkangal mo way gollitide legoy wa in zadat sibeti keno an dalika e gay tatabangal fa inna harangal dokkal do latun fadungal gollitirtaake hare ko duyti ay do tatabangal illa bi ijazati al warasati si wona dagina yanugol ronobe ben fu be halta be fotta be jabi laha wonande wasi on badal mawti bawo mayde de kawli sallallahu alaihi wasallam ko nelado inna allah tasaddaqa alaykum o okki e hore mon witti sadaka e hore mon inda wafatikum de hido maya o okki on yu on okku bi sulusi amwalikum tatabal jawdi monni ziyadatan fi amalikum fi yum beidu to don ka golle mon mojje yaadum e mum parce que Allah okku himo wawno wiide kala ko okkitiral ha anduda maya woni hande kadi hay sa okkitiri falji tak mo wawno wiide dum kono wiigol ma joni sa andi amaya won mi yanani ma ya okku tatabangal fi ya beidu to golle ma mojje yaada e mum andi don ko dokkal dum don ko yurmende dum don ko faber rawahu ibnu majah faddara utuni فدل هذا الحديث أو حديثه نتنني وما ورد بمعناه إكلا كجول معنى حديثهم على الإذن إدو يانغول بالتصرف في فرلس أقول في سلس المال يتتبع الجودة عند الوفاة كسانغ مايغو وهو دم مذهب جمهور العلماء كدوني لاول بور بدودو دبن إجوم رابع غاندبه ولأنه يسبب أنكر في حال المرض كي الحال نونار المخوف هول بند يغلب كبوري دودو دكم ko buri folude sikke mawtahu maygol makko bihi sabu nawnare le fa kanat la to don atiyatu dokke makko den mirasil mali immorde hore jawdi din fo tajhafun dum don ko o nyay dum ko ngappitay nay dum bil warisi ronobe aray don kella aray don dagotako faruddat aray dokka ngal ruttete ngal yiltitata ila sulsi ha etatabal kal wasiyati wonta wana wasiye wa mithlu halatil maradi sifa alhali nawnare almukhawif hulbinen fi hukm at-tasarruf ender nyaawore firli sagol e jawdi almali jawdi yanko ya gangal halatul khatar no way kadi wono e alhali kulol alhali ka hulbini ka dansere ni hunde alama musude kono masalan alla dandu ni wono robel naati e sare ndeng ma yiti atake on fus alama musude kono huli amayayol kaman waqa alwaba wono yanudo e kolera في بلده كليد مودون أو كان ما أون بين الصفين on hakkunde saffeji di hakkunde groupaji di fil itali e der gere beeda mo be yiwo be waray beeda kan mo yiwo no waray o tumbo hakkunde don aw kana ma on fi lujjatil bahari e der ni be baharu on mi mana o yolo muta uno ha ley fi kala goddo ala musude don kono don fo o ni al hali dansere ni do inda hijanihi sanga bijagol makko gol e der dide ndiyande fa innahu kanko la yunfidu dum do fo haray kullitirtaake tabarruhu diggere makko ndew digginen fi tilkal hali e der on al hali don fi ma zada kala ko tawata ko beediti ala sulsi e ko horeta tabal jawdi ndin haray dum don jettataake illa bi ijazatil mawrisa
siwona sabu dagingol ronobe ben fo ba'dal maut ba on tigi mai wala yasihu sallata tabarru'uhu igugol makko gol fi tilkal hali e on don hal hali li ahadi warasatihi sabu goto e ronobe makko be bishayen hay hunde illa bi ijazati warasati sona sabu dagingol ko woni e ronobe be in ma tastawini o mai fi hadal hali o don al hali fa inna awfiyun sabu non ko yafa ko minal maradi morde nawnare de al mukhawwaf ko kulongol no fidat gollitirte ata yaho dokke makko den kullade fo li adamil mani sabu wasegol hadugol gol sakkagol dum hebugol ko sakki kon e der mudu on kana kala lati da maradu nawnare makko den muzminan ko nginyinde walam yalzimuhu wa dakimo al firashu witugol fatabarru'atuhu haraye diggereji makko din fo dokke makko den tasihu hinu selli min jami'i mali modede de nangal jawdi makko ni tatabarru'ati sahih haray hino wayiwa diggere makko den fewndo o selli bi mana himo nawni kono nawnare den ko nginyinde tun seeda bi mana ko ella on seeda tun waddaki mo wi'utugol walo fi dum ko nawnare kono mo jindidude mo lanna sabon ko la ya khafu o hula min imorde den nawnare don tajilil mauti yahugol mayde sabu den nawnare don fa wadon kal harami ko wonu nayewni mono nawni ko nawnata mono nawi ko nawyata seeda amma in lazima amma si waddike man bihi ummuni mudum maradun nawnare de muzminul firash ngannagol wi'itugol walo bi mana waddagol mo kadande makko yo wi'ito walo bay o nawni fa on don kaman maradahu hara o wayi wa mo nawnare mudum de way mo khawifun hulbinde la tasihu sallata wa sa'yahu wasiyaji makko illa fi hududi sulusi sona ender kerol tatabangol wali ghairi waris ko hinata naronobe ben kadi illa idha ajaza sona dagina dum alwarasatu ronobe heditibe lenno sabu dum do maridun ko nawnare mulazimun waddinde lil firash yitugol walo yukhsha alayhi talaf ino hula enden don maygol kala katata goddo wi yo wejitane la sudde la walline la ray no mayde no si no tanjina do wa yutabar hino taska kadi miqdaru sulus embere tata bangal inna mauti kasanga maygol makko liannahu sabu dum waqtu luzumil wasaya ko waqtu waddagol wasiyeji din o waqtu istihqaqiha e waqtu tabintingol di fatun fadul wasaya tabintingol gollitirgol wasiyeji di wal ataya e dokkeden min sulusihi har ko immorde tatabal jawde ni hina idin ontuma ko hunde hanude fa indaga anha haystay woni bitti non e mudum boy on fami uddimat sit haray ko adorte stay woni bitti ko adorte al ataya ko dokkeden alal wasaya e hore wasiyeji din haray ko okkuno konka o mayata adete yettede taw jonne non si wasiye ko wasiyi kon yonne lenna sabu dokkangal lazimatun ko waddingal fi haqqil maridi haqqe nawnudo fa uddimat ko kangal adorte alal wasiyati hore wasiyo kal aqiyati woniri non kadi dokkeden fi hali sihha e hore kawsellunodo wa hunaka hino don furuqun difference ji sendondiralji bainal wasiyati hakkunde wasiyo wala tuyete dokkede faqad qala fuqaha rahimahullah gum difam be dina be maki innal wasiyata no wasiyo tafaruqu himo serti Allah siyata e dokkeden himo ino serta fi arba'ati ashiya'i ne der piiji nay adu ha gotel e pi hunkun ko sendirta dokke e wasiye annahu ko doni no wasiye on yaswa himo mofta bainal mutaqaddam hakkude ko ardi kon wal mutaakhir e ko sakkitori kon fil wasiyati e wasiye on li anna hasabul kanyum tabarru'un ko diggande ba'da al mauti baawo on tigi mayi bi mana ko moƴƴerende on tigi wadata baawo ka o mayi baraji din tawyama yujibu daf'atun wahidatun dum don no waddi jonnugol de wotere amma al atiya amma dokkeden fa yabda kanyum hino fuddora bil awwal ka aranum fal awwal aranum dum fiha e nder mum li anna sab kanyum taqawum ko yanay dum lazimatun waddi dum fi haqqil mu'ti e nder haqqe okkado asane de mundum annal mu'ti no okkora no okkudon la yamliku ruju' o hanana mo ruttitagol jabita fil atiyati e dokkangal baada qabdiha baawo okkado ngal on jabingal bi khilafil wasiyya luto ndiri e ko wasiye
fa innal musi andu wasiyo yamliku ruju himo wawi ruttagol jaɓita fiya e ko wasiyi ko li anna sabdu la talzimu wata waɗɗade illa bil mawti sona mayde nen masalan mono ma mo sikkima yeyon wasike yo kaari jonne tel ko wasiye mi wasiyanike kaari tel ya ɗon no ha o sella so selli mo wawi jaɓtude ko wasino ko amma non ko ukki kon ko mata ami ukki kaari tel si woni mo ukki on ƴetti si o maayi ronoɓe ɓe jaɓitata si o maayali kadi so yisi e nawnare makko ɗen o innata o jaɓitay andi ko dokkal ngal ɓuri marde priorité asalisu tatabun no anna al atiyata no dokkede yu'tabaru ko tasketeɗe al qubulu laha jaɓugol ɗe ngol inda wujudiha sanga wodegol majje lianna sabu ɗum tamliku haray ko jeyetede dokkal ngal haray ko ngal jeyetegal fil haal e on alhaal ɗon kisan si o okkama tun o jaɓi mi khilafil wasiya lutoniri e wasiya fa inna wasiya on tamliku o jeeyama o baadal mawti ɓawa wayama hay so goɗɗo wasiyanike ma hunde haysi nde waali ɗon a ƴettile ka wuri ɗon haray a jeeyalde ko tuma wonki ken iwe makko ko ɗum jeyinayma fa tabara haray ko taskete ɗum al qubulu jaɓegol ngol inde wujudihi sanga wodegol muɗum fala hukmu ñawore alali qubuliha jaɓugol ɗum qabla al mawti ko adi maygol wasiyi ɗo الرابع نيبون أن العطية ندكر إن كان يثبت تبتيري الملك جيانغال جيغونغول فيها إمجة عند قبولها سانغا كونتي جابيدون دوكانغال أو مايا هاي جيانغال تبتي بخلاف الوصية ويد اللوتو لغي وصية فإنها وصية لا تملك وابتاك جيد قبل الموت كوادي مايدنه لأنها سبنون وصية tamliku ko jeyirteɗo ba'dahu ɓawo mayde nde fala tataqaddamahu adorta